lentsweng la modimo le sa etseng diphoso. Modimo o bua le rona hoseng hona Evangeli ya Johanne kgaolo ya 11 ho tloha temaneng ya pele ho emisa temaneng ya 46. Re bala lentswe la Modimo hoseng hona Evangeli ya Johanne kgaolo ya 11 ho tloha temaneng ya pele ho emisa 46. The scripture reading we'll find from the Gospel of John chapter 11 from verse 1 to 46. Ki utlwile lentswe la hao morena le bua ka lerato. Ki ntse ke la ka tumelo ho ba haufi le wena. Setlao sa ditaba, Jesu o kgutlela Judea ho ya tsosa Lazaro bafung. Monna ya kulang ya bitswang Lazaro o ne a le teng Bethania, motsaneng wa Maria le Martha ngwanabo. Maria ke ena ya neng a tlotsitse morena ka setlolo a mo hlakola maoto ka moriri wa hae. Lazaro ya kulang e ne le kgaitsedi ya hae. Bokgaitsedi ba romela ho Jesu ba re, bona morena eo mo ratang wa kula. Ya re ha Jesu a utlwa a re, ho kula ho ha o ise ho shweng, empa ho isa tlotlisong ya Modimo, hore mora wa Modimo a tlotliswe ka hona. Jesu o ne a rata Martha le Maria ngwanabo le Lazaro, mme le ha ne a utlwile hobane wa kula a tla dula matsatsi a 2 moo a leng teng, a nto re ho barutiwa ba hae a re boeleng re ye Judea. Barutiwa ba re ho yena, Rabi, Bajuda ha ba sa tswa batla ho tlepetsa ka majwe, o se o boela teng na? Jesu a araba a re, na hora ha di 12 ho letsatsi le le leng na? Ekare ha motho a tsamaya motshehare a ke a kgotswa ka hobane a bona lesedi la lefatshe lena. Empa ha motho a tsamaya bosiu a ka kgotswa ka hobane ha o lesedi ho yena. Itse hobane a boleletse wa re ho bona Lazaro motswalle wa rona o robetse, empa ke a mo tsosa borokong. Barutiwa ba hae ba re ho yena, morena ha robetse o tla fola. Athe Jesu na bolela ho shwa ha hae, empa bona ba ne ba lekanya hore o bolela boroko ba ho robala. Jwale Jesu a ba bolella phatlalatsa re, Lazaro o shwele, mme ke thaba ka baka la lona. Ha ke ne ke se teng le tle di dumele, empa a re yeng ho yena. Ya ba Thomas ya bitswang Didima o re ho balekane ba hae, a re yeng le rona re tle re shwe le yena. Jesu
ha fitla fumana matsatsi a se a le mane a le lebitleng, mme Bethania o ne a le haufi le Jerusalema sebaka e le sa di-stadia tse kabang 15. Bajuda ba bangata ba ne ba tlile ho Martha le ho Maria ho ba tshedisa bakeng sa ho shwa ha kgaitsedi ya bona. Ya re ha Martha a utlwa hobane Jesu wa tla, a ya mo kgahlanyetsa, empa Maria a sala tlung. Martha a re ho Jesu, Morena, o jane wa ba teng kgaitsedi ya ka a ka be a sa ka shwa, empa le jwale ke a tseba hobane tsohle tseo o tla di kopa ho Modimo, Modimo o tla o fa tsona. Jesu a re ho yena, kgaitsedi ya hao o tla tsoha. Martha a re ho yena, ke a tseba hobane o tla tsoha mohlatsoho letsatsing la bofelo. Jesu a re ho yena, ke nna tsoho le bophelo. Ya dumelang ho nna le ha shwele o tla phela. E mong le mong ya phelang mme a dumetse ho nna, a ke a shwa le ka mohla o le mong. Na o dumela hona na? Yena a re ho Jesu, Morena, ke a dumela hobane ke wena Kriste mora Modimo eo ho itseng o tla tla lefatsheng. Itse hobane a bue jwalo, a ya bitsa Maria ngwana bo sephiring, a re, Moruti o teng wa o bitsa. Ya re ha Maria a utlwa phakisa a tloha a ya ho yena, Jesu o ne a so fihle motseng, empa o ne a sa dutse mo Martha a mo kgahlanyeditseng teng. Jwale Bajuda ba neng ba le tlung le yena ba mo tshedisa, ha ba bona hoba Maria o phakisitse a tloha, a ba tswela ntle ba mo latela, ba re o ya lebitleng ho lateng. Maria itse ha fihla moo Jesu a leng teng, ha mmona itiela maotong a hae, a re ho yena, Morena, ho jane wa ba teng, kgaitsedi ya ka a ka be a sa ka shwa. Jesu ha mmona a lla le Bajuda ba mo feleditseng ba lla, a hlabeha moyeng, a sisimoha, a re le mmeile kae? Ba re ho yena, Morena, tlo bone. Ya ba Jesu wa lla, ya ba Bajuda ba re a le ke le boneng o ne a mo rata hakakang. Ba bang ho bona ba mpa ba re, eo ya tutubulutse mahlo a sefofu o ne a sitwa ke eng ho etsa hore eno a se ke a shwa. Jwale Jesu a boela a hlabeha ka hare ho yena, mme a ya lebitleng. Lebitla e ne le lehaha, mme lejwe le ne le thibile monyako wa lona. Jesu a re, tlosang lejwe leo. Martha kgaitsedi ya mofu a re ho yena, Morena, o se a nkga hobane e se e le Labone a le mona. Jesu a re ho yena, na ha ke aka ka o bolella hore ka re ha o dumela o tla bona kganya ya Modimo na? Jwale ba tlosa lejwe moo mofu a beilweng teng. Ya ba Jesu o emisa mahlo a hae hodimo, a re, Ntate, ke a o leboha hobane o nkutlwile. Ke a tseba hobane o nkutlwa ka mehla, empa ke buile jwalo ka baka la bongata bo ntetseng hare. Botle bo dumele hobane ke wena ya nthumileng. Itse hobane a boleletse wa hoa ka lentswe le leholo, a re, Lazaro, tswa moo. Ya ba mofu o tswa thathilwe matsoho le maoto ka masela, a khurumeditswe sefahleo ka tuku. Jesu a re ho bona, mo lokolleng le mo lesele, a itsamaele. Ba bangata hara Bajuda ba neng ba tlile ho Maria ha ba bona tse entsweng ke Jesu, ba dumela ho yena, empa ba bang ho bona ba ya ho Bafarisi ba ba phethela tseo Jesu a di entseng. Lena ke lentswe la Modimo. Modimo ka sebele sa ona o hlonolofatse lentswe la ona le dule le o sebetsa ka hare ho rona. O ya hala, o ya hala,
MOO. Come forth. Seng hona re kopana le lelapa la batho ba bararo, kgaitsedi tse pedi le kgaitsedi ya bona e kulelang lefu. Ba romela molaetsa ho Morena Jesu hobane ba dumela ho yena. Ha ke tsebe ke ba bakae ba lona ba kileng ba fumana molaetsa wa tshwanyetso wa motho ya neng a o tshepile ka tebello ya hore o tla nyahlatsa tsohle, o potlakele mo a o bitsang teng. Kgaitsedi tsa Lazaro di santsane di na le tshepo ya hore o teng eo e leng tsela le nnete le bophelo. Ena ke pale e re pakelang matla ao Morena Jesu a nang lona hodima bophelo. Molaetsa wa pele o Jesu a o fumanang ke o ka ona kgaitsedi tsa Lazaro di mmeletsa ntlong moo lefu le hlahileng kapa moo kgaitsedi ya bona e kulelang lefu, ho tla fodisa kgaitsedi ya bona. Wena le ho arabela pitswena Jesu o tla ka lebaka le etsang a site ho arabela. Ke mona moo a elellwang hore tiehiso ya Modimo ka dinako tse ding ebe o na le morero o e fuparetseng. Ka bomo Modimo o ka diehisa tseo re di kopileng hobane fela ona Modimo o batla ho itlotlisa ka tsietsi ya rona.
Ho na le batho di phahama ba ka iphumanang ba phoqeha ke ho se arabele pitso ya tshwanyetso eo ba o biletsang yona. Seo batho bana ba tla sitwa ho se utlwisisa ke hore Modimo o ka swabisa motho hore ona Modimo o tlotliswe. Ka dinako tse ding batho ba o ratang, ba o hlomphang, ba ka iphumana ba qabana le wena hobane fela o sa arabela nakong ya bothata ba bona. Hangata tebello ya batho ba o tshepileng ke hore hang ha ba romela molaetsa ho wena ka tsietsi eo ba tobaneng le yona, you'll drop everything. O tla nyahlatsa sohle o ye ho ba phallela. Athe o na le maemo ao dintho di sa tlo ba taolong ya hao, maemo ao nako e tla ba matsong a Modimo e seng a motho, hobane Modimo o na le seo a batlang ho itlotlisa ka sona. Ena e ne se nako eo Jesu a neng a batla ho ba utlwisa bohloko ka yona, empa ke nako eo a mamelang seo Modimo a ratang ho mo sebedisa ka sona. Ka moso ha o iphumana o eme hlooho hobane ho ena le seo eo mo ratang a o kopileng sona, hore o mo phallele ka potlako o nketsetse e-wallet-nyana moo. Ke na le mathata, sephakisi o itshola ha o sa kgone ho etsa jwalo. Lemoha pele seo e leng morero wa Modimo ka hara tieso le ho hloleha ho phallela eo mo ratang. Se latelang ka mora molaetsa ona ke Jesu ya tlang ka mora nako, after the fact. Mme o fumana hore Lazaro o se a bile a patile. Kgahlanyetswa ke seboko sa kgaitsedi Mareta se latelwang ke mantswe a mo supang ka monwana. Morena, ho jane wa bateng, kgaitsedi ya ka a ka be a sa shwe. E ka hore o Jesu re tena re ba ka hara maemo ana ao tente e emeng lapeng la rona. Kajeno re hloka kgaitsedi ya rona hobane wena o nkile nako ya hao. Enwa ke motho ya kgannwang ke maikutlo, bohloko di phahama, ba o bua o susumetswa ke maikutlo, ke hore o ka iphumana o buile taba tseo ha o hlaphoela o tla ikwahlala. Ho na le batho ba bangata ba sebedisang maemo a bona a utlwa bohloko ho bolella motho seo e leng kgale a batla ho mmolella sona. O jwalo fela ka monna le mosadi wa botlolo eo reng ha qeta ho ifupa ebe o bolella dipshamata a ba re wa tseba ne ke tauwe. E re ha o se o bolelletse motho ditsebe di tlale, kgutle o ipate ka mora hore ke ne ke kgannwa ke maikutlo. Ke ka makgetlo re kopanang le batho bao Modimo o ka reng ba e le moo ba behang Modimo phoso ha eo a mo ratang a shwele. E mo motho a botse hore ha e ba le re Modimo o teng, o ne o le o kae ha ngwana wa ka tla shwa? Ha le re Modimo taolong ya dintho, o ne o le o kae wena Modimo?
ona wa lona ha molekane wa ka ngwana wa ka ya mong a tla tloswa ke lefu lefatsheng lena le sehloho ka jeno ke mohlolohadi ke kgutsana ke a sokola le re o ne o le hokae modimo ona wa lona ha monna wa ka ntate wa ka a bolawa ka lefu le sehloho tsena ke dinnete tsa bophelo ke dipotso tseo re tobanang le tsona bosiu le motshehare jwalo ka baruti hang ha nnete tsa bophelo di tjamela ba Kriste mahlong mathata a rona a keke a ema ka pela bophelo le ditlhonolofatso tsa modimo tse tlang di re lebile le ha di ka bonahala e ka di shwele le ha o ka bonahala e ka di tlamilwe ho di sa tlo lokoloha ha bonolo nako yona ha se ya rona ha e ka lehlakoreng la rona empa nako ya rona e matsohong a modimo Jesu ya tshwereng bophelo o sheba Maretha mahlong mme wa mmolella hore kgaitsedi ya hao o tla tsoha seo Maretha nanang ke karabo ena ya Jesu ke hore kgaitsedi ya bona o tla tsoha mohla trompetellang bafu ba tswa ka hare ho mabitla ke letsatsi leo kgaitsedi ya hae tla tsoha ka lona ho ena le ho fa karabo e hlakileng Jesu mo fa netefaletso ena ke nna tsoho le nnete le bophelo ya dumelang ho nna le ha shwele o tla phela o tswela telang ho tswa ho Jesu ho ya ho Maretha ke hore after this statement ka mora seo ke se buile na wa dumela ho ena le ho araba potso ena Maretha o re seo a se dumelang ke hore Jesu ke Mesia mora wa modimo o phelang karabo ena Petros o kile a fana ka yona Jesu a ba re hodima lejwe leo ke tla haha tempele ya ka mora puisano ya hae le Jesu Maretha o menahana le mehlala ho kgutlela morao ho ya tsebisa le ho bitsa ngwanabo Maria ha o tla hore Jesu o teng wa matha bo mme le bontate o fitla itela maotong a Jesu ka seboko le yena o pheta statement sa ngwanabo morena ho jane wa bateng wa bana lentswe lena hoja le qetile ba bangata kgaitsedi ya rona a ka be a sa selo sa Maria se ne se feta sa Maretha ho Jesu le yena ile nga iphumana se alla bohloko ba rona ba mme le bontate ke bohloko ba Jesu meokgo ya rona ke meokgo ya hae modimo wa rona o utlwela bohloko nakong tsa rona tsa bohloko o imelwa ha rona ke ho imelwa ha hae ditlamo tsa rona ke ditlamo tsa Jesu taelo eo a fanang ka yona ha fihla lebitleng ke hore ho tlosa lejwe le kwetseng lebitla ha le tlose we expect certain things to happen ka morena Jesu but certain things di hloka only his instruction hore di phethahale taelo ya fanang ka yona ha fihla lebitleng ke hore ho tlosa lejwe le kwetseng lebitla empa batho ba tumelo ya bona e haellang ha ba arabela taelo ya dipelaelo tsena tsa Maretha o re morena o se a nkga ka lebaka la hobane e se le la bone a le mona ho morena wa rona Jesu Kriste ha se lebaka hore ke nako e kae ha se lebaka hore nkga ha kae
o re tlosa lejwe ha se lebaka hore o se o dutse nako e kae tlasa maemo a leng hona. Bona ke bopaki ba hore le ha re ka kgenathela ha kae, le ha re ka nkga ho batho ha kae, ho Morena Jesu. That's where you want to be. Mo re nkgang teng. Le ha ba ntse ba koma banna bana, ba ikwetse dinko mohlomong ba kentse di-mask tsa ka nako eo, ba tlosa lejwe moo mofu a beilweng teng. Hona mona moo se neng se shwele se leng teng, ba tlosa lejwe. Hona mona moo ba neng ba felletswe ke tshepo hore bophelo bo tla ba teng, ba tlosa lejwe. Hona mona moo batho ba neng ba bona lefu yena enwa yeo a neng a tla ba ka mora lejwe lena matsatsi a 20 ho tloha hona jwale. He's standing on the other side ya bophelo, ba tlosa lejwe. Mohlomong ka kutlwisiso ya hore le rona re tla utlwisisa hore o tla ra tsenenetsa lefu, o nka boemo bo modimo wa rona tla bonka in this 26 days e tlang on the other side ya lebitla, and he take his position where death prevail and he conquer. Ntate ke thapelo ya hae, ntate ke a leboha hobane o nkutlwile even before dintho di etsahala. Hore ntate ke a dumela ebile ke a leboha hore o nkutlwile, ke a tseba hore o nkutlwa ka mehla. But I was saying this because of the crowd. Ke buile sena ka lebaka la letshele le ne le ntetse hare hore ba tla ba dumele hobane ke romilwe ke wena. Ka mora mantswe ya thapelo na Jesu, o hoa mohlodithero wa letsatsi la kajeno. Lazaro, tswa moo, come forth. Hona le bo Lazaro ba rona bao Jesu a ba bitsa moseng hore ba tswe mabitleng moo re neng re ba patile teng. Na le ditoro tse neng di tjheketse mabitla, ba re dikeke tsa hlola di tsoha. Jesu o eme monyako wa lebitla la ditoro tsa hao, hoseng ona wa hweletsa. Lazaro, tswa moo. Mohlomong o tlile tshebeletsong ya hoseng ona le wena o na le Lazaro wa hao. Jwalo ka Maria le Martha, o kele ke tlisitse meakgo, o fellwa ke tshepo, o bile o qosa Modimo hore hojane wa ba teng ka hara bophelo ba ka. Hojane o ne o fela o le Modimo ka sebele, nkabe ke se ka hara nyeo ya mathata yeo ke leng ka hare ho yona. Ke yona fela pela lebitla lena la tahlelo le kutlo bohloko, ke tlisitseng dillo, ke bina sefela sa nkgese setjha ka dillo le dihlama tsaka. Ke ntse ke tla morena, ke ntse ke tla thabong le kgutsong, nyakalo Modimo bohlokong ba ka le matshwenyeho a ka. Ke ntse ke tla morena ka melato le dibe tsa ka. O Jesu, o Jesu, ke a Lazaro, tswa moo. Lebitleng leo e emeng ho lona Jesu wa o bona. Jwalo fela ka dinakong tseo re phelang mo tsona, Jesu o bua mantswe ana ho baneng ba eme pela lebitla. Ho na le baneng ba tlisitse lenyatso pela lebitla lena. Ho na le baneng ba tlise dikganyetso pela lebitla lena. Ho na le bondaba ba neng ba eme pela lebitla lena ho iponela. Ka jeno ho santsane ho ena le ba sa dumeleng hore Lazaro wa hao
eo ba tsebang hore ke bona ba mo tsetetseng ka hara lebitla, o tla tsoga. Hlomong bana ba Jesu a ba laelang ho tlosa lebitla ke bona ba neng ba fila sekala ba tjheka lebitla lena, ke bona ba beileng lejwe lena lebitla lena, ba tseba hore ba le tiisitse hakakang. Your enemies will stand by and watch when Jesus is performing miracles in your life. Those who sign your death certificate will stand by and watch while Jesus is performing miracles in your life. Bona ba tsetetseng ditoro tsa hao, bona ba ngotseng lengolo la hao la pako ya lefu, bona ba neng ba le ka hara mmomori wa ho bona o le boemong bo le ka hara bona, bona ba tetebeditseng bophelo ba hao o be mo leng teng, ke bona ba Jesu a ba laelang hoseng hona. Tlosang lejwe, e ka hore baloi, tlosang lejwe leo la lona. Hweletsa pontsheng ya bona mo ba ntseng ba utlwa. Lazaro, tswa mo. Ho na le mabitlang kgang ka jeno ao re neng re kwalletswe ka hara ona. Jesu eme monyako wa phano hoseng ona hore Lazaro, tswa mo lebitleng la ho ikutlwela bohloko, tswa mo lebitleng la meokgo, tswa ha lebitleng la ho jewa ke lefu leo sa tsebeng le tlile jwang ka hara bophelo ba hao Lazaro, tswa ha come forth lebitleng leo batho ka matsoho a bona ba o tjheketseng lona. Lazaro, come forth, tswa mo dira tsa hao e sa le di o katela teng, ba re o tla fella teng, ba banka lejwe, ba kwala lebitla ho etsa bonnete ba hore ha o tsohe, ba kwala molomo wa lebitla. Lazaro, tswa mo hona mo lefatshe le seng le o tetse, mo seng o bile o bankgela e sa le mosebetsi wa hao wa matsoho senyeha sera, ebile se tseba le ho bala matsatsi hore a sa le mane wa nkga, ha o sana molemo wa hore ba ka o bona, o tla mona e sa le dintho tsena di o hlahela. Jesu eme monyako wa lebitla lona lena leo ba o kentseng ka hara lona la dikoloto, wa ho eletsa. Lazaro, come forth, tswa mo tseleng ena ya diteko ya ho itima, tseleng ena eo re tshwanelang hore re kgutle re bake the repentance route makgopong a rona. Jesu ya lebileng tlhagiso, o eme monyako ya mabitla mo re patilweng ke tsa lefatshe, mme monyetla ona o wa fumana ho banna le basadi, wa hweletsa. Lazaro, tswa mo. You in that tomb of feeling sorry for yourself, come forth. Lazaro, you caught up in the way of living that isn't living, come forth. Lazarus, you who ties your self-worth on your debts, you are stinking now, come forth. You that have curled your toes already, giving up, just waiting for the time to die, come forth. There's still life to enjoy. You still have purpose. You can live a meaningful life. Ha ba tsebanyane ba se ba buile hore nako ka hara lebitla lena e se le matsatsi a mane. Lazaro came out walking. Yaba mofu. I like this verse, and I am like Morena Jesus. Yaba mofu. O tswa thatile matsoho le maoto ka masela a khurumeditswe sefatlhego ka tuku la Jesu a sa o lokolotse. They will blind you. Ba mmitsa mofu
le ha sa tswa tsamaya ntse ba re ke mofu. Na le batho bao Jesu a batlang hore diphama ba lokollwe ditlamong tseo ba leng ka hara tsona tsa lebitla. Hoseng ha letsatsi e sa le mme kapa ntate a hlokahala o sita ho tela e sa le ho hlokahallwa ke ngwana wa hao kapa molekane o sa le ditlamong tsa lefu o sita ho lebala ka lebaka la seo hlahetseng ba bang re iphumana re patilwe le bafu ba rona re ntse re tsamaya. Jesu o eme pela lebitla leo ba bang re ikentseng ka hara lona re sa kenywang ke motho, mme o re Lazaro come forth, tswa ka hara lebitla. Ha e so be nako ya hao ya lebitla, tswa ka hara lona lebitla lena leo lefu la o neng o mo rata leo kentseng ka hara lona, empa wena o santsane o phela o sengona. Re tlo lokolla bo Lazaro bao sengnkga ke lefu bophelong ba bona, bao le ha morena a sa re tswa moo ba ntseng ba tsamaya ba tlamilwe ba tantielletswe ke dintho tsa lefatshe. Taelo ena ya bobedi, the second command yeo a fanang ka yona pela lebitla lena, le wena e tla wena Lazaro ya santsana le ditlamong o ntse o thathetswe maoto le matsoho ha o bone moo yang teng ka bophelo, hobane le ha Jesu o tla kerekeng sontaha le sontaha a re o pholositse o ntshitse ka hara lebitla ka hara tepo ya sebe, o santsane o tlangwe ke tsa lefatshe. O seng hona Jesu diphama o bua le rona ba tlamilwe bao ditoro tsa bona di leng ka hara matsoho a batho ba bang, ba kwetseng ditsela tsa lona tsa ho phunyeletsa, ba nkileng taolo ya bophelo ba lona, bao mesebetsi ya lona e leng matsohong a bona, bao dikgwebo tsa lona phunyeletso ya tsona e fuperweng ke bona, bao manyalo a bona jwalo ka dingwetsi a fuperweng ke bona, bao bophelo ba hao jwalo ka mokresete bo fuperweng ke bona, bao lefu la mmao kapa la ntatao santsane le o kentse lebitleng ka lebaka la bona. Lazaro tswa moo. The last instruction, molokolle, whether they like it or not, whether they want to do it or not, whether they prefer to do it or not, it's not a request, it's a command. Molokolle, it's not begging them. It's mekeleni. Abaxelisi maqini ore molokolle le molesele a re mo tshietseng ka mona le ka mona o santsana le disi a itsamaya. The potential in you is being unlocked. The belittling in you is being glorified. Ho inyenyefatsa ha hao wa dilitwa itsamaya. I don't know how far is your self-confidence. Na le dintho tse kae tse sa phethahalang bophelong ba hao, because wa inyenyefatsa. You are released out of the tomb eo lefatshe le sa le le o kwalla ka hara yona. Ba bang, you are 40 years, you are 50 years today. You still lack self-confidence to stand in front of the people. Re a paseke. Jesu re ke re ho wena itsamahele. Ba bang, in the meetings you are very quiet, but there's a potential in you. Seo se ntshang ka molomo can build this country, but you keep quiet. Jesu, he release you. Itsamahele.
Sena ke seo kereke ya morena Jesu e tshwanelang ho ba sona. Ebe kereke e lokollang ba ditlamo. Lazaro, tswa maobane ka jeno ka mosa e dutse le morena. Amen.